Avec le Mouloud, nous recevons Samia Saad Bouzfren, professeure des universités au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Elle est la directrice du laboratoire Cédric, centre d'études et de recherche en informatique et communication, auquel sont rattachés quelques 186 chercheurs. ثنميرتي مثيل اللي مسا سميانة في العيد ثنميرتي ميمثقو في اللوض تمسلاي ضيدنا الساقيا ثدويل تاقيا يقاد نمسلاي غاف ثوثلاي ثقفايليث ثد نمسلاي دعنا غاف مشوارينم ماشا تدويلت يخضان ثسارثيث يكاكا ثنميرتي نون ثنميرتي ثنوف كاياكي ساقي استمر ثاياكي ثمقرانت يسوايسي دوسيغ تيدت ودوسي غارد مسري غاف تسارثيث شكون كون ماشي تمطوثي قدشان ديك انا راكي تسارثيث ذا شو كان وين كي قدشان ديال قبايليث تحازيث تسارثيث خاصو يفغيالا هي دي تزوارا بغي غادي نيرس سين وولن ثم زوارو تقبلا ثينو فكاياكي إميدنام يقول مدى صد أتيرا تينيكيث يرمزيين أكت المزيين أتيرا ضيم ذمذيا أدوالين ثوذارثيم أمشي دكراض أني ورث صوضض قبل غنشتاقي يوكن ضغانو ثنياس نفكار شطح تبغس شطح بوفوذ أثلان وقاذي تشكون ذوك سير من سن تشكون هاثو صوضنا راه بغي غادوالين أمشي دكرا أني ورث صوضا ونوثني إنيثني باش تلاقي بغي غادي دينا في تزوارة أولي ويسين ذي ثالث بوساقي كواكا طاس يكش من الحبس في قبايليين كنت قبايليين لأن وقات ماشي ذا القبايل وزمي غارة سوسماغ ما توضى دار السسويران دا الصوضة ولا مشي سوسماغ أشكو ذي ثالث ضغا الحرس يقولم أدن مسراي أثني دنفذار خارصوم سواوال أسني نقرا ذا جيذون ماشي ذي ليتسا أدنيني أقرا ذا هي نكيني ولا مشي أسوس مع الساقي فغير ذا ثوذي ويلتاقي ضغا أثني تسميكثيغ زخور يسن فرحة يسن غاس ماكيني أثنان ديال الحبوس ذوك حريشة كيان مزوارو أدن مسلاي غفتو ثلاث ثقفيليث ذوك مظلو مضين تيل اللي نتاث أدن مسلاي غاف أين يرزان غار ومشي تكرض تقفيليث تخشش تمشطوح ثرا مثقلض ذهين يسلي الصورة تخدمض الليكسيك انفورماتيك أما والد سنسل كيمث ذوين الساقيان يتوسنن ذو ذا قد شنكو ذو النراقيان انتو ثلاثة كو ذو مظلو مضين فغام تفكر كرا قوالن أغدي النظام كا أثني السقلون استقفايليث أولا مزوارو انترفاس ماشي ذا والي لانو هما دينا انترفاس داين لان يعرف منظم مذان تماشين مقارنة سلحيم استقليزي تقارنة انترفيس ديون بوارست فرانسيس ناس استقليزي يا ولاقي مثلا نولي إلى ديكس انتر إلى ديكس فاس ذو ذم انتر يار هي غاس يقرو ذمون ذا وارن سقفايليث ما نسدوكرض هاد فكنا وارا أمينوث اسمك ثاي دوين أجر أغلان عند أغلان سلا ناسيون أجر انترناسيونال دونك أجر أغلان منا موي كلافيي كلافيي سد غوال كلافيس دي صورة استقليزي تقارنس كيبورد يعني كي كلي اسم زوارو كلافي ولا شي ذي قبايليت ولا شي ذي رسيمة زي غن النظام مي مقرا يكاد زوال كلي تساروت اسم زوارو مي تقبايليت ثيليغ تمقرا اول تقبايليت تمقرا ذو اسم زوارو ذا اول تقبايليت تمقرا ذا شو كان تساروتني وكان هاديك صدسيس اول دينا كلافي يواري سينا وفيغ دي رسيم زوفاي قارن ثانست كلي بغا كيغاس يناسيون ثورا ساقيت ولا دابا سقداشن وقادي يسقداشن تا سنسلكيم سناكي ديك سلكيمن سقداشن ولاكي مني عم دوال ديسك ولاكي زمان كان دنيني ماشي خطر توسنا اما ولا توسنا بغا ولاش اولا نسقداش يالاس بغا ما دينا ديسك ضا ضفصي هاتي داك تسقدش ذاك نيلا
ماشي كان ذا وان تسناد غتسقداش ضرا ولاكي ذي ثوثة النغنية لا سنسقداش إذا كان ذا ضفصية تتيضيس الماكلة تتشضيس ذا شو نقارض عن ضفصية يشنا نشنا ذا ضفصي داغني وحراز نتيلغا أم درنا أول نظام الغوريتم ثوران كيمي يخدم ما ولاكي ذي ثزوارة تمقول غاكا ديك صغوان تقبايليث مويو في غالا وان تقبايليث هذ مقول غالا ذي ثوثلايين تمازيغين النظام تمقول غداني كما والني قلان ذي لواني حاشا ما والد تسنكث الماتيماتيكي قلان إيه ذي كما والد تسنكث وفي خص قداشن أول زيم نغا خرزيم أشكو أولاكي وساد قسم الخوارزمي يمكنني ما فما يفع ولي لا ودسنو الفويغالا غاسا كلي دي عجيفالا ذا شو كان ني غاس سقدشنتي مزوره هذا نفاركاكي هي اللي خفيت دي ثالغا مزوره وما وان خدمه خفيت ورزيم لا ما خرزيم ما كاين لا سينا ميدوساني مسيداي هذا سقدن يغريزما يكون اسمي لنا الويب لي سيت ويب دغا وسندي عجيفالا سقدشن الغوريثمن هاشكو ذا كي توسن مثلا مسلاي دي السنسلكيمت هادي نظام الغوريثم فهمتيك وكذا يقدشن دي توسنا كسلكيمن دغا سقدشن الغوريثم كيميو في سقدشنت ذي ثال غي وين يديوسان ثاقي بوسكاسي عدان يثينا ديفرون دارني ثاقا سقداش اولاد كاينين الغوريثم هاشكون كاينين دو صغارا هذه لي يفراكم الدن يفراكو وين خصش نوياض ايني قعدان دارني ايني الحان كاينه الفراغ ذي ثالغا يثان كياروث ذا الغوريثم يقلان ماشي الغوريثم ماشي خارزيم نغا ورزيم يقلان. Alors vous avez parlé d'Emsider, on reviendra dessus sur cette communauté un peu plus tard. Et juste c'est là un exemple des mots qu'on retrouve dans le lexique informatique français English Taqvailith qui compte pas moins de 158 pages. Alors en effet le dictionnaire d'informatique anglais-français berbère qui devient kabyle après, dans sa toute première version, ça a été ma première recherche. En fait, j'ai mené cette recherche en parallèle avec ma thèse de magistère. De 90 à 92, quand j'ai soutenu mon magistère, j'avais une version du dictionnaire ou du lexique informatique. Et en fait, c'était ma première recherche, que ce soit la thèse de magistère, que ce soit cette recherche-là. Il est vrai que pour ma thèse de magistère, j'avais un directeur de thèse, donc il y avait quelqu'un qui m'encadrait, qui me suivait. Mais pour ce dictionnaire, j'étais toute seule. Et donc je ne savais pas trop si la démarche que j'avais suivie était la bonne. Et aujourd'hui, avec le recul, avec toute l'expérience en recherche que j'ai, je suis épatée du travail qui est réalisé parce qu'aujourd'hui, avec le recul, ça devient comme si c'était pas mon travail. Je le regarde avec une distance, comme si c'était un travail réalisé par quelqu'un d'autre. Et donc dans ce travail, donc en fait, la démarche scientifique est complètement respectée. Dans l'approche originale, donc c'était d'abord de trouver les mots dans ma langue maternelle, ce qui est normal. Ensuite, donc la démarche scientifique, c'est toujours regarder l'état de l'art, regarder l'existant et ne pas aller directement à peut-être reproduire quelque chose qui existe déjà. Donc dans cette phase état de l'art, au final, j'ai étudié tous les dictionnaires. Donc tout ce que je ne trouvais pas dans la langue kabyle, je le regardais dans les langues berbères, comme on disait par exemple pour le clavier, j'ai pris du mzab. Et ensuite, quand je ne trouvais pas, c'est là où je procédais au néologisme et j'essayais de minimiser évidemment cette création de mots. Et en même temps, une chose très importante que je ne trouve pas dans les dictionnaires scientifiques kabyles aujourd'hui, c'est que beaucoup de mots sont proposés et on ne sait pas, on ne connaît pas la source, on ne sait pas s'ils sont créés, on ne sait pas d'où ils viennent. Alors que dès la première version de mon dictionnaire, et jusqu'à aujourd'hui, vous allez trouver MW pour dire que c'est pris de Hamawel, Mat pour dire que c'est pris du lexique de mathématiques, MC Gamma de Thamacharth, MZB Thamzavith, Kab pour Kabylie ou KBL pour Kabyle. Et donc il y a toujours les sources, et quand c'est un mot qui est créé, il y a une étoile. C'est-à-dire, voilà, et je précise comment il est créé. Donc c'est une démarche vraiment scientifique. Donc c'est ça que je voulais dire. Autre chose importante que je voudrais dire, mais cette fois en kabyle.
لولنت ذي القلة تدريمث اللي غتان المث ذي سلاويث باب زوار وسيغرا لا بورس خدمة صغار شطح ذي سلاويث ويدخل السنارة سينا وين كاين يطفرن ذي قديشني الماجستير ينايد روح يجو فيدا مكان عند خدمة تاع جونيور ذي لانساق ذا غرفاز مقران يماني شو دار الحكومة الجزائر ذكوايك هاد صغرن يمضبرون يمقرانن وغير وقيلا يغرفزن يغلق يميكش معرضين سوا قولن وتوخلا صغارة ساعة ولتما خدم تاسكذا اركيتكتور دي تبدا تخدم دي فيزي وزود انت دي تاكني دريمن سوايسي تروحو غيا الخميس اروح خصي باب زوار على ما تيزي وزو سينا كنا نروح على مشهر ذي اثنين تمازيغ ذا مس رمضان عشاب يدي انا مكان كنا يتقبلنا ديك مع عارضين ضا تاكس زولا ذا حمايان وساكن سكيمانو ثوث مقرغره إما يغوض غاردينا وزمي غير تفاغ سيد دي سنني ناقصي موادنني هاد مقرا يون الداروغ ذي كي ذي كارنيت سي سي كيني اواني كولا زمرنا كاين فان اثني داوير ما دوغال غا الجزائر ذي نايت مقرا امشي غا كا مسلشي ماكي امشي بواني كويد سنفا امشي كويد لولن اذا جاكي فغي غادي نير لولن دو ووالناكي ذي الحرس ذا شو سير ثافغست ذايني فغي غاد خدمه وغاساكني لان وغورن يغلبيثن الحراره نسير فقوني سوايسي فغي غاكني هاد الصوضه غا الشغلاكي تنض رمضان عشابه ثلانويه ذاك يقفتنا رورم تي زمرا غادي نيغ ثلاثه يدسن كراض يدسن يكسغثان ثلغه مزوالو ثم ولاكي غاد رمضان عشاب ذي رحمة زايد انو تسوغ ديك سالك ني كندا تسوغ عمر مزداد اشكون هذا نتا يغرا يكثر غا مزواروث يخدم يد كرا هكاكي يبدل كرا بوالاني في كايد كرا كاكي تكتيوين ايوا كنا ذا كارزا ثرغاني مزواروث ويظنينا كاكيلان وكذا كاين بوال ناخرا تكثيد كان ذا شو ثلاثه كاين بدان كرا ذا كاين كاكي يداون سواطاس زعما غادي ني غدانين بوال ثلغايكي مزواروث فكرتي وغادي قد شندي ثلاث ذا شو ذي دونيت نسنو يدارين سواوار اي دينين يلها نغذيري ذا شو كان كي من نغلو كان يدناني مرني ثلاثه قراي كيما نيد ذاين ثورا يلحق يلها نغذيري ثاني يلحق مضر مزيان ذي انترنت هرسيكلا تمسلايد فوسيرين كندا نسمكتي وين يدخل سكواس عندنا 2024 وين الا ندير ذي يوتيوب وذي بغانا ذوالين ندد مسلايد طاس غف موال نتسنسل كيمت نكون اذا مازال نمسلاي فلاس دا شون قبل نكمل ولا في الليكسيك نعرف موال بدي ذميون يوث نتغاوسا كني ونتوير ذي ثوزرت النانيا لاس عند بغض دمسلايد فلاس استقفايليث ينعد ذا شوت ثغاوسا ياكين عن سيدكا مسلايد فلاس مين لو امك ستوثلايد تقفايليث ثغاوسا ياكي بغاساكي ذا المقارنه درونن هذا درون زعما سنيني سنبدل الاسم ذا شو كان درون استقليزيث ما نبغات نسوقل ذارزن تواليم اخيرا ديني درون درونن استقباليث ولا ديني ذارز ولا شونا يخمن صدرون يا دروناكي ذاين نسولي كسرماي سيدريك السرماينا سرماي لابوغاتوار ك السفير القديشاكي ذنك كذيون صغرا زيك دي تيزي وزو نتا يدينا نكاطرج في غرا فلاس ثقراكي ثان ذا سلماد ذي تسداويث نقوة اسمي سعدي بوجيت ضرب ويرد واكي ونتسنا ثاغ ثاكي ثورا ثاكي تستفضي يمسي ذاك الجي بي اس يمسي ذاك لي كوردوني يمسي ذاك جي بي اس واكي ذا سنقاذ كونترولور ذواكي
يتساكن كيرا يسفكا سي لي دوني يتساك يدرون النظام كيرا يسفكا ديني ذوك مزيان عندي في كيمسي ذاك ينس ديني عندي لا يزمر ديني شحال ثزدمت لا شارج نا لينيرجي نا لا باتري شحال وسويرينس يزمر فيك تالغوث وياضنين يزمر هذه شكا ذاني في الغاينس الا ما تخسر سين ستاسيون القاع إوا كنا دينيا دايلا يزمر داني دياوي دان الغرس يسفكا بوياض سينات لا تكارضا ذاكي ذاكي ثلاث تكارضا ذاكي قرنس غاسبيري باي ذاكارضا ياكي ساعة تشفاويث الميموار ساعة داغني تشفاويث ساعة سكار غا ميكرو سكار ميكرو بروسيسور وكيزمر ما تواليم ذا ميكرو سلكيم كواي نسارس انقاف ان بروتوكول يقول ما تزرم ما تشقاض انزان يوياض درونا كيما يشقا انزان يوياض يزمرات نشقا كني سيهوا يقول ما ذي ظفر نقافاكي فغا ثلغا ينزانني مثمالات نشقا ذي ثلغا يثنتلغا اكني يفهميتو نقافاكي ويتمسفهم راك وياضني هادروناكي اما زعما غادي يمخلف راطاس التليفون فوسي سام شكون يسا ميكرو سلكيم يسا عندها يحرز ثيلغا يتمسلا ياكل ثاغسي وين النظام نا يتمسلا ياكل سلكيم يلان دوك سيكنا سلكيم الكلاود كومبيوتينغ الناس يوشو يتفغيض غد مسلايض في ثغوسيا كيس تقبايليت شو دي سوين مي غد مسلايض في الناس تقبايليت مسلايض تقبايليت ايوا كني هاد تواليم ذاك نزمر هاد نمسلاي تقبايليت في ثوسنا ما نساو اولا يقول من مدينة ثورة في ثوذرت نغنيا لاس السنة كيد لورديناتور ني نعاود نسقدشها على لورديناتور ني اخيرا دينا عاود نسقدشها السلكي مني هاد فانوك تقبايليت اثنا طاس هادي هضر دي زطاياكي متين لي ريزو سوسيو ازكن تقبايليت ازكن تعرفنا تا فرانسيس لان وكذا دي قارن وانا كيما ينوثان ماشي تقبايليت دوني تتلحو هم مسلاي ثانز ولا ما التكنولوجيا تتلحو هاد ساسني مسلايني ما ينوثن ايوان ما كنا نسقدش غاس ما فهم غفن داغين شكو قارنا راه تقبايليت ديال غارفاز قيمن كان تقبايليت نين يالاس تقبايليت يالاس والساعه ولنا كي كنتو سنا ما إلا وين يزمر نضغى وكذا يكون دي تمسلاين ضغى دي انترنت إلا قد خدم نشطح تقرب نشطح والنا المذن نسكش ما تقبايلي ثاقين هكا مثلا لا ضغى ما تهضر لنا كاكي في ثوسنا نغاي نظن وما كاين تقبايلي ثامث ثلاين يكون نظن ما تسعى وين نتوسنا نسقدش وثليا راس داوت ثلاين نظن بالنسبة كان داك كنت تسعى يونس في دي يوتيوب عندها تتسكض في مسيرين نتسنسل كيمت انا دغا هاد الساعه صنفر نظن كاكيا توسليت ثقافيليت تخدم اما ولا كي تخدم في مسيرين كيا ذي الانترنت ثلاني صنفر نظن تتهكا الى يون ذا صنفر يدكا يفري 2026 وكي ذا سراي ذي ثوسنا ذكواي نبغى غاد نجمع كوي مسنوان يقدشن غاد فيك زيت راك ما وانت اك يقذوذن ينحرفن فاشتقي انا ثلاث ناغ هذا السنسن اينك يزمر هذا يروح نزمر ثيد نحرز فيك زيت راك ما وانت هذه لي ذي سراياكي سكريزيت يعني دي فاغ ولا دي ماغراذن توسنا ارتيكل دو ريشيرش هاد فغن ليديتور سبرينغر دي فكانافو دي وكني ليديتور لانسين دي حاجه يجي تسنسل كيمث الى يون قناسي 3 الى سبرينغر داش تاكي سوا سيد تاسني كوي مسناون لكن هاد شاركين القضيش نسنت وسنانسن مايلين وكذاكي إما زراكيناكي إمقرانا يتوسنا دوك مدار يعني بغي غادي نير ذاك نورا غادي نسوفا غير نفرح في سراكاكي أيني غير سوهمن نكاكذ يون
اسمي سوا كيم بدر اشو اثنا شكانا نعطي نوفل-زيلاند شكانا نعطي ماريكان سي كندا وكذا يكولي قدشن ذي ثيك زي ثاريك موانت إيواكني هاد سحفيفرن اف ثلاثين هاد سحفيفرن في ذلس تي بوكذوذ ناقي ينحرفن تفهمم ذاك اش ذاك يشغفن يشغل تقبايلي يشغفن ذاك ذو تقبايلي يشغفن ذا شو زمير دار تخدم لو كان تخدم غا سرايا في تقبايلي كان تسعسين ها ثلاثه يماكراذن ذا ياكي ولا شنو دياسن يعني مي مقرا هكاكي في ثلاثين ناقي نحرفن وفي غد ماشي كان دي تقبايلي وفي غد لانه كذوذن النظام ضغن الدياكيا المدن هكاكي صمدال يعني وفي غد ذاك اليونسكو 6022 عام 2032 ذا 10 سكواسن مراوي سكواسن اياكي كواي يدلهان يكذوذ ناقي ينحرفن يكذوذ ناقي مقارنة اوتوكتون كما قبايليين. Donc c'est pour la préservation et la revitalisation des langues autochtones, des langues en danger. Et l'UNESCO dit que en 2100, sur les 6000 langues autochtones, la moitié risque de disparaître. Et donc il devient urgent de s'intéresser à ces langues. Et avec l'arrivée de l'ignace générative, des LLM, donc il est temps de traiter, de s'occuper de ces langues. Alors ici, évidemment, il y a un volet langue, mais il y a aussi tout le volet culturel pour la préservation, mais pas uniquement pour la préservation, mais aussi pour le futur de ces peuples qui sont en danger d'extinction. Et restons sur ce sujet justement des LLM. Est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative et même le numérique en général est une chance pour les langues opprimées, et la langue kabyle en particulier, ou plutôt une menace? Eh bien évidemment, c'est que c'est une chance. Moi, quand j'ai fait le dictionnaire en 92, d'abord, comme je l'ai dit par ailleurs il y a un an, j'ai pensé que j'ai manipulé des dictionnaires de gens qui n'étaient pas de ce monde. Donc je me suis dit, je sais que ces mots pour lesquels je me donne de la peine, parce que j'ai des convictions, donc je veux les faire. Mais j'ai fait d'abord pour moi et pour mon peuple, même si mon peuple, finalement, je ne suis pas sûre s'ils vont en bénéficier. Mais je me suis dit, peut-être qu'un jour, quand je ne serai plus de ce monde, si 2 mots, si 10 mots passent, ce serait très bien. Et donc quand je faisais la traduction, il y avait un décalage évidemment en informatique. Déjà, le français a du mal à suivre tous les termes techniques qui viennent principalement de l'anglais. Et je me suis dit, en traduisant en kabyle, mais pauvres nous, on sera tout le temps à la traîne. Mais au final, en 92, je ne savais pas 95 allait arriver. Et 95, c'est l'ouverture avec l'Internet. Et avec l'arrivée d'Internet, je me suis dit, on sera toujours à la traîne. Voilà, la technologie avance et nous, on est toujours derrière. Et petit à petit, avec le numérique, on s'aperçoit au contraire. C'est vraiment une chance. Et ça, je l'ai découvert d'abord à travers MCDEC, quand ils ont essayé de traduire. Et je ne le remercierai jamais assez, parce qu'MCDEC, c'est eux qui ont donné la vie aux mots que j'ai créés dans un laboratoire. Et ils les ont manipulés. Ils ont vu si c'est facile à utiliser. Ils ont modifié quelques-uns. Ils ont créé d'autres quand il n'y en avait pas, ou pris simplement des mots kabyles courants pour étendre leur signification à un contexte scientifique. Donc petit à petit déjà, c'est grâce à eux qu'il y a eu un premier pas. C'est ce qui a fait que ce dictionnaire peut-être a un impact sur la vie numérique kabyle, plus que d'autres dictionnaires. Et ensuite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, déjà moi, en 96, je suis arrivée en fin 94 en France, donc j'avais pas la possibilité de partager mon dictionnaire avec tout le monde. Et donc, je l'ai édité en 96 chez l'Harmattan, mais moi j'étais malheureuse, parce que ceux que je voulais toucher, les militants que j'avais laissés en Kabylie, les pauvres, ils ne pouvaient pas utiliser, ils n'avaient pas accès à ce dictionnaire, et qui est vendu en francs français à l'époque. Donc j'étais malheureuse. Et donc, mais avec l'arrivée d'Internet, 10 ans plus tard, en 2005, donc, et notamment après une réaction de ma part suite à tous les événements de 2001, donc j'ai repris la version pour en faire une version augmentée, améliorée, mais surtout de la mettre en ligne, parce qu'on commençait à mettre nos supports de cours en ligne, et je me suis dit, c'est l'occasion de mettre ce PDF en ligne. Et donc en mettant ce PDF, ça a dû servir à MCDEC
mais probablement qu'ils ont utilisé aussi la première version de l'Harmattan. Mais ce que je ne voyais pas arriver, c'est que je ne voyais pas arriver l'IA générative. Et l'IA générative, c'est elle qui a appris tous ces PDF qui étaient en ligne. Aujourd'hui, quand vous demandez, vous voulez traduire dans n'importe quel LLM, ChatGPT, DeepSeek, Claude AI, Gemini, etc., c'est quoi ordinateur? Il vous dira c'est le HIM. Parce qu'on leur a donné, on a fourni ces documents au final pour permettre à notre communauté d'en s'en servir. Et au final, arrive justement l'IA, ces robots qui apprennent. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est les corpus. Il n'y a pas assez de données. Et donc moi, j'encourage les gens, même si je le dis en français, de parler, d'écrire dans sa langue maternelle. Et c'est aussi ça qui m'a amené, si vous regardez sur LinkedIn aujourd'hui, à chaque fois que j'écris un texte en kabyle, en français, j'écris l'équivalent en kabyle. Parce qu'il faut qu'on communique beaucoup en kabyle. Ces robots, ces IA génératives, elles sont en train d'apprendre. Et donc évidemment, c'est très important. Finalement aujourd'hui, la chance que en toutes les langues là, qu'on appelle peu dotées, c'est-à-dire qui sont très peu qui sont dotés de très peu de technologies informatiques, qui sont très peu informatisées, ben là, en fait, la chance aujourd'hui, c'est justement c'est le numérique. Évidemment, s'il y a une langue qui ne pénètre pas dans ce monde numérique, elle est vouée à la disparition. Et c'est pour ça que c'est important cette conférence, par exemple, et c'est pas que cette conférence. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les grands acteurs comme Google investissent aussi, font beaucoup de compétitions pour collecter des données, parce qu'aujourd'hui, le cœur du problème ou le cœur de ces IA, c'est d'avoir des données, ce qu'on appelle des corpus. Bon, on reviendra peut-être à la langue. Et justement, tout à l'heure, on disait que le jargon un peu, enfin, en tout cas, le lexique sur le numérique, le lexique kabyle peut être plutôt pauvre. Et donc, est-ce que ça veut dire que ça peut impacter négativement tout l'apprentissage de l'IA? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que ces robots ou ces IA génératives, ces IA, en fait, c'est pas parce que on met n'importe quoi sur Internet, alors elles apprennent n'importe quoi. Mais par contre, il y a une phase de traitement des données, de constitution de ces corpus qui est vraiment très importante, mais qui est aussi consommatrice de temps. Parce que, ben, quand c'est mal produit, quand c'est pas très propre, c'est-à-dire un mélange un peu comme ce qu'on trouve, c'est les youtubeurs, etc., où on parle kabyle, mélange français, peut-être aussi arabe, c'est que pour la constitution de ces corpus, on est obligé de nettoyer. Et évidemment, s'il n'y a pas beaucoup de données, ben, ces IA ne vont. C'est pour ça qu'elles ne sont pas parfaites. Traduire du ChatGPT en kabyle, c'est pas parfait. Même Claude AI qui traduit le mieux, ben, il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. Et donc, c'est quand on parle de dataset ou de corpus, il faut qu'il soit propre, c'est-à-dire nettoyé. Et donc, tout le travail, c'est en fait le plus important du travail dans l'IA aujourd'hui, c'est dans ces données, dans le traitement de ces données. Et juste, vous venez de le dire, Claude AI est plus performant que ChatGPT ou même d'autres LLM dans le traitement du contenu kabyle et de la génération de contenu en kabyle. Pourquoi ? Ben, probablement qu'ils ont investi dans la constitution de ces corpus. Alors, il y a plein de choses qu'on trouve sur Internet. Par exemple, il y a Tatoeba qui met plus de 700 000 phrases, toutes prêtes, propres, corrigées, etc. Il y a Hugging Face qui a aussi, je me rappelle plus du nombre, plus de 100 000 aussi, alors des couples français kabyles. Et donc, tout ça, ça aide, mais évidemment, c'est pas suffisant par rapport à des milliards de données qu'on peut trouver dans d'autres langues. Alors nous, on a une expérience au CNAM, puisque depuis 1 an, je travaille un peu dessus. On a pris, par exemple, on a pris le Lama, donc le code source est ouvert, et on a trouvé qu'il a appris un peu le kabyle, mais pas suffisamment, évidemment pas autant que Claude AI. Et tout notre problème, c'est de constituer des données propres, et ensuite de l'aider à les apprendre. Alors il connaît un peu, a priori ils ont pris des fichiers audio sur lesquels le Lama a appris, donc ce LLM a appris. Alors évidemment si je reviens à Claude AI, le Claude AI probablement qu'ils ont eu plus de données à nettoyer, etc. et qu'ils n'ont pas forcément partagé. Et l'idée aujourd'hui c'est de constituer des corpus mais de les partager aussi avec d'autres, avec toute la communauté. Et dans cette conférence, un des objectifs aussi, c'est de faire des compétitions pour la collecte de données pour différentes langues.
Est-ce que du coup, un peu pour, on va dire, résumer, si nous, Kabyles, on veut avoir des IA génératives qui ont du contenu de qualité et qui génèrent du contenu de qualité, il nous faut donc des corpus, enfin de la quantité en termes de données pour l'apprentissage et de la donnée de qualité. Oui, ben dans l'idéal, c'est d'avoir... Alors, ce qui est bien, c'est surtout les PDF que l'on peut trouver. Alors nous, dans notre expérience au CNAP, avec des étudiantes de l'école de l'ESI, de Watsmar, c'est que quand on a pris des PDF d'auteurs, on a demandé l'autorisation de ces auteurs. On ne peut pas prendre comme ça, évidemment, nous c'est une approche toujours scientifique, on est obligé d'avoir l'autorisation des auteurs pour ceux qui ont partagé leur PDF. En général, les PDF sont faits, quand c'est du texte, en général, c'est relativement propre. Le problème de ces textes, c'est que souvent, quand c'est des anciens documents, la transcription n'est pas celle, elle n'est pas normalisée ou standardisée, c'est pas la transcription d'aujourd'hui. Ils sont scannés, donc c'est pareil. On a travaillé aussi il y a 2 ans avec l'université de Tizi Ouzou sur un OCR, c'est-à-dire à partir de versions de documents scannés, extraire le texte. Des fois la transcription n'est pas bonne, il faut en plus transcrire. Donc c'est vrai qu'à partir en général, quand c'est des PDF, c'est de l'écriture, donc c'est relativement propre. Maintenant, de plus en plus, on va s'exprimer à l'oral. Plus on aura des technologies qui gèrent la parole, qui traitent de la parole, plus les gens vont s'exprimer oralement. Et donc là, par contre, là c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Et dans l'idéal, il faut que les Kabyles, quand ils s'expriment, ils s'expriment au maximum. Mais sachez quand même, quoi qu'ils parlent, quoi qu'ils disent, même s'il y a un mélange de langues, eh ben, il y a un travail derrière de nettoyage, évidemment, mais c'est un travail énorme. إذا السلام عرضك وقاذيك ويدي تمسلاين ذي انترنت أسقط شنطق فيلي ثكني وثا الحال مالك لبوال نثنسينا لا أثني داوينا ثقد فنك نثني دمسلاين يور موت سدحينا لا نوسقارنا لا وقيت تمازيغ ثاقون زرايا لا شو تسوال نقي ما ينوث مدين كيرا لا يدسن أما ذكرت السيادة لا سلكيم أول يقول سلكيم ولا ست فرنسيس ولا ست إنجليزيت ولا شيث أنا من 50 يديرون هي ولا ثقفايلي ثكني يقول ما نفرط التكنولوجيا هنا الا نك الا ناس نسقداشن القبايل مدنا كنت نسقداشن يقول من تيكوال لا نوال نساعد نسقداش راه يانا كالغوري ونادي في ذنا كاكين هادي مسلايه كذوياض ماشي ديال القهوه يتمسلاي ماشي نبوا القبايلي تونس ولا فرانسيس ناقص تعرف يفوا كنصومي يفوا مينيموم اشكو فيديو تي ادقيمه خاص يوني مسلا دوالا تقيم يون ما كان تقيم ما كاين يوثى الحال يوياض يناد نفكوه ذو ذميلهان يوي قاذغني هاث الهاند هاث حملن تمسليثنا خاص دي فرانيين فانا ذوالينا مشاكا مكثورا واقي كذا قد شراكا يواكين بعد ذي نقدش يسد الكنام نقدش ثلاثة وقولن يغال يحمل تقفايليث يقاري دجا ذوالي في فيديوثين خاص يفهم على تقفايليث هذه نفكوذ ميلهان كما قلت هذا ضراني يحمل تقفايليث مش مست كي تقفايليث تصفى فرنسيس الكلي. Vous avez dit un mot sur le retour de l'oralité sur le web, que ce soit, donc on le voit sur TikTok, les live TikTok et tout ça, dans les messageries instantanées comme WhatsApp, où les vocaux remplacent de plus en plus les messages écrits. Comment accueillez-vous cette évolution? ثورة ما يفت التكنولوجيا تفرحوا وزميرة لا تنجر وتنتمقوا لها وتنسقداش لها ذيني جرزن يعني مازال أنا نرزد ثورة ما كد حقا كي ثورة في تيجي ثلاث ما وين ثوري وثلاثية جينيراتيف ذي كراض ولا سموسي سقوسن أتبدل تسواث أود كان ولا يديرن هذه حضارة ذي والي لا وني يقاذن ذغنية ذا شو دينير كان تيجي ثلاث ما وين تجي أما سميت تفرنت طوموبيلات أتما إلا غاتلحظ قفريد ولاش إلو كان مدنا تمين وثن لاكسيدات يا الحريشة دينو الفون يا في فشكا دينو الفون يقول مذاكنية ديالين إلو كان إيه ما دنوغالي في التكنولوجيا ثاقي يقول ما كنا تنسقدش ذا شو كان ذا شو نضفير على ثلا ما تمسلاية فرنسيس أنت ولا مذي يوتيوب هاد مسلاية فرنسيس هذا يتسالو فرنسيس وحدس تيجي ثلاث ما وانت لا تسالو وحدس كتشات مسلاية نتا تسالو
إفش كايا جيت نسارة ذي تقبيليت أسنتز فوكال أديني ضد مسلاي دي ثيرا نغا تارو ضد دي مسلاي دفع ذا ورس تقبيليت ذا نشتاقي نكسي ما ذي وكو ثيرا ترفاث قوية كثا ذي حلاش جيت تموسني إوا كنا نقدش في اللاس وقيمة ماشي داغ في الكوربوس درنا إلا يوان ما كنا دنهو يذس أثناء ذاغ في إوا كنا يزدنا في فراث ذاغني يوان ذاغني قدرين نسفكا أشكو سميتي لي نسفكا سمي فيك زيت هذاك ما وانتني روبوت نادر المذن ضغا هذه إوا كنا السوقرن نا تدارون نمسلاي تشطح غف مسيداي لا كوميونيتي مسيداي ماشا إيفاني دا ماكن ذويذ يوكلال الناس نار تجميل تمقرانت كيما ذويذ يتصنض زمرض غدينا ذنوذ مسيداك مدني مسيداك ذا شوف دن تمسلاي وغدينا ضحى ثانك كاكيان يعتفن وكن أديلين لكوربوس كاكيان تقريلي ثلاثة أولا كي مسيداك أنا مشيت لي كوردوني جي بي اس كوردوني كارتيزيان حسب وسنتن نثني يعني سماكي كيني وين ما ديني ذاك نوث نسينغالا يمسيداك ياكيز سلي غيسن ولا غاشو خدمن دا شو تنسينغالا سنا كلاسيك سن سكواسا يجي كان رداكي ذنوثني إكس قدشنا ما والني كي دنيا غن كذا سرماي لابوغاتوار كان نوثني إكس قدشنا كوا والني نوثني إكس سقرن إغار كنت قارغي مسي ذاك قطر قرص الفرنسيس لي لوكاليزاتور مثل ديض اسم الويب اسم السيت ويب مثل ديض اسم الويب يقول مذاكني ادي فاضي تمسلايثيك على حساب ما تزغض ما تزغض في فرنسا دي فاس فرنسيس مثل ثم في انجليزي دي فاس انجليزي ما في المانيا دي فاس الالمانيث ايه نوثني فغانا كني ادفغن ووالن قبايليث ايه راني كي كلا ما وذنني اسمي للنواب سارت قبايليث ران إما جراذن نواموث لي سيستم ديكسبلوطاسيون ام لينكس رانت قبايليث قدشنا كيغيضغا في سفكاياكي لي كوربوس قدشنا في سفكاياكي اي اطاس قديش يخدمن يارنو قدشن وبغينا راه تسبقنا ديما نسن قدشن دي ثيلي قدشن الدورين وبغينا راه تسبقنا ديما نسن اشكو فغاند القديش نسنا ديفانان ماشي ذنثني هي تجميل نسن المقرف ارنا ولا دوك ما والني ارنا دوا والنون لي راه بدرن شي هذيك السن إيه نكيني الساقي ذنوثني تظفرق ذنوثني عند ورق أولي سقدشن تهنا رختي دي ثرغاياكي زوج 2026 إيه ثاني ميرتن سنة مقرث ثاني جميلتن سنة مقرث. Alors on le disait au début, vous êtes directrice du laboratoire Cédric qui regroupe plus de 186 chercheurs. Dans vos collaborations avec d'autres organismes, rencontrez-vous souvent des chercheurs kabyles? Ben, je dirais que j'en rencontre tous les jours. Les Kabyles sont brillants partout, dans n'importe quel domaine. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, dans toute cette communauté de chercheurs, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui a autant de conviction que moi. Or, j'aurais aimé que ça soit le cas. C'est pas, je ne veux pas être ni la meilleure, ni je voudrais pas être la seule. Parce que quand on a les mêmes convictions, c'est beaucoup plus facile pour travailler. Donc évidemment, ils sont fiers d'être Kabyles, mais ils ne sont pas sensibles ou sensibilisés à cette question kabyle. Et ça me déçoit un peu. Mais ça me déçoit, mais en même temps, je vis avec. Hein. Ça ne me dérange pas. Et donc, souvent, je les secoue, je les rappelle à l'ordre, j'essaye donc d'en parler. Et donc, ils savent très très bien. Il y en a aussi qui vont venir vers moi me parler de Kabylie ou de Kabyle parce qu'ils savent que j'ai une sensibilité pour cette question. Des fois pour me faire plaisir, des fois ça leur fait plaisir aussi d'en parler. Mais moi je vois aussi auprès des étudiants, même ceux qui viennent de Tizi Ouzou, etc., combien de fois dans les mails, etc., dans ce que, par exemple des candidatures ou autres, c'est des Kabyles, ils ne mettent pas langue maternelle kabyle dans leur CV. Et ça, je ne sais, j'ai plein de mails que je peux partager avec vous. Mais vous parlez kabyle? Oui. Mais pourquoi ça ne figure pas comme dans votre CV? La langue maternelle,
C'est un état, c'est une langue, c'est une identité, c'est un état d'esprit, c'est tout. Donc ce n'est pas parce qu'elle ne me permet pas de travailler, c'est pas une langue de travail que je vais l'omettre. C'est très important sa langue maternelle, on s'en fout que vous travailliez avec ou pas. Ah non, mais parce qu'elle ne servira pas. Ben, je leur dis, si c'est en France, vous n'avez pas besoin de l'arabe. Alors dans ce cas, enlevez la langue arabe. C'est pareil. Langue arabe ou langue berbère ou kabyle, ben dans ce cas, vous enlevez, si c'est un CV que vous envoyez en France. Donc voilà. Et après, moi je suis dans l'enseignement, dans la recherche, c'est-à-dire mon rôle aussi, c'est d'éduquer les gens. Et donc, à chaque fois qu'un collègue fait un effort, quand quelqu'un qui me dit, je ne sais pas, il y a un collègue qui me dit shukran, maintenant il me dit thalmirth, et c'est un kabyle de Béjaïa, Nvgaïf, mais moi je suis ravie. J'ai dit, j'ai fait progresser par rapport à lui, c'est pas par rapport à moi. Moi c'est trop haut. J'ai une conscience que les autres n'ont pas. Et cette conscience, je l'ai depuis l'âge de 15 ans. Donc je ne vais pas leur en vouloir. Alors avant de revenir vous parler de votre jeunesse, on va en parler avec Phil juste après. Mais justement, donc des Kabyles, il y en a beaucoup dans la recherche, en France, ailleurs dans le monde, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de véritable, on va dire, réseau de chercheurs kabyles. Est-ce que c'est parce que c'est pas pertinent, ou c'est que les conditions ne sont pas réunies, ou... Je ne sais pas ce que vous appelez réseau de chercheurs kabyles, parce qu'un réseau, c'est autour d'un projet scientifique, hein, évidemment pas politique, hein, d'un projet scientifique. Ces chercheurs, ils sont insérés au sein de structures, de financement. Donc ils évoluent dans un environnement, tout est cadré, tout est bien fait, donc ils évoluent dans leur recherche. Ces chercheurs, en plus, ils ont, c'est vrai, la liberté de travailler sur le thème qu'ils veulent. Personne ne nous impose sur quelle recherche on va travailler. Et ça, quelle liberté nous avons. Quelle chance nous avons pour ça. Mais ces gens-là, ben, ils sont conscients de leur identité, de leur origine. Et souvent, il y en a qui partent régulièrement dans leur famille en Kabylie. Mais ben, pour eux, c'est leur carrière professionnelle. Ils séparent complètement leur carrière professionnelle de la vie privée, de la vie, de leur identité, etc. Et quand on n'a pas cette sensibilité kabyle, évidemment, on ne va pas intégrer la recherche autour du kabyle. Donc c'est des chercheurs brillants, mais qui sont dans des structures. Comment voulez-vous qu'ils se mettent en réseau? Dernière question à Samia Velaïd, avant de laisser la place et récemment on a reçu l'universitaire Al-Sqid Hamani, et il disait que la Kabylie dispose de toutes les compétences et ressources humaines nécessaires pour se prendre en charge et se développer dans tous les secteurs. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ben, je pense qu'il n'y a pas un domaine scientifique où il n'y a pas un kabyle qui brille à travers le monde. Si on pouvait regrouper toutes ces compétences au sein d'un État kabyle, ben, l'État kabyle n'enviera pas, je ne sais pas si on dit comme ça, aux États modernes d'aujourd'hui. Donc c'est le cadre qui manque. Voilà. Ben, pas les compétences individuelles. Pas les compétences du tout, bien sûr que c'est le cadre. Et donc, et je pense que, je reviens à tout à l'heure, le monde numérique ou la numérisation va beaucoup aider aussi. Donc quand on regarde l'évolution des technologies, on est passé de l'Internet. Avec l'Internet, on est passé du commerce physique au commerce électronique, des réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, on est passé de communautés physiques à des communautés virtuelles. Avec l'IA générative, probablement qu'on ira plus loin. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes numériques aujourd'hui qui sont utilisables, gouvernementales, etc. Mais moi je suis convaincue d'une chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. Avec toutes les technologies qui arrivent, on ira probablement vers des États numériques. Les États numériques, ce n'est pas une plateforme gouvernementale. C'est vivre dans un pays physique, mais appartenir à un État numérique, où des lois vont être en quelque sorte appliquées pour tous ceux qui appartiennent à ces États numériques. On peut croire un peu ou imaginer grâce aux réseaux sociaux d'aujourd'hui, qui dépassent les frontières des pays, on est d'accord. Mais un État numérique, ça va plus loin. Donc mais en même temps, on peut se dire que c'est utopique. Mais pour moi, ça viendra tôt ou tard. Et donc toutes ces frontières physiques, toutes ces dictatures n'auront plus lieu d'être. Parce qu'elles seront dépassées.
Donc le numérique bouscule déjà beaucoup les choses et continuera de le faire. On n'a qu'à voir avec l'IA générative et ça ira beaucoup plus loin. Voilà, moi c'est mon point de vue, ça reste qu'un point de vue, mais j'y crois. Merci Samia Bouzfren, vraiment un vrai plaisir d'avoir abordé avec vous donc tous ces sujets en lien avec la langue kabyle, le digital, le numérique, l'intelligence artificielle. C'est des enjeux qui sont majeurs pour notre langue. Bouzfren, c'est aussi une Kabyle qui a vécu en Kabylie, qui a eu tout un parcours de la petite fille qu'elle était jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui, donc directrice du laboratoire, un laboratoire qui regroupe 186 chercheurs. Et donc, dans cette deuxième partie, nous allons aborder donc votre parcours et je laisse Thilelian en parler avec vous.